Dobar dan svima, dobrodošli. Malo smo zbunjeni, na ovom displeju na kompjuteru piše 11:41, ali nećemo mu verovati. To je verovatno veštačka inteligencija. Dakle, ko bude došao i pridružio nam se, dobrodošao. Želim pre svega da pozdravim, kako to dolikuje, goste. Da podignem mikrofon, evo. Da pozdravim goste, uvaženi Zaštitničke građana, uvaženi Povereniče za ravnopravnost, za zaštitu ravnopravnosti, uvažena predstavnica misije OEBS-a u Srbiji, dragi predstavnici pravosuđa, posebno prekršajnih sudova, dragi gosti, uvaženi predstavniče ambasade Bosne i Hercegovine, dobrodošli svi ostali, dragi gosti i dragi moji šefovi, načelnici, pomoćnici i zaposleni iz službe Poverenika. Dobrodošli na nešto što, ja bar mislim, nije uobičajeno na ovim našim prostorima, a to je da kad nekom prestaje mandat, da napravi inventar tog mandata i da kaže: ljudi, birali ste me, ovako smo radili, a vi ocenite. Pošto meni preko sutra, u nedelju, ističe mandat Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, smatrao sam da je pošteno prema građanima Srbije, prema onima koji su me ime građana Srbije, a to su narodni poslanici, predlagali i birali, prema svima vama s kojima sam sarađivao jako dobro, odlično svih ovih godina, posebno prema zaposlenima u službi Poverenika i na kraju prema sebi. Da na neki način vidimo gde smo i da kažemo: ovo je bilo urađeno, bilo je dobro, nije bilo dobro, ocenite, ocenit će i oni koji su me birali, ali ja mislim da ima šta da se pokaže i da nećete biti nezadovoljni. Ja želim da iskoristim i ovu priliku da zahvalim, da kažem, vlasnicima ovog prostora, Privrednoj komori Srbije, koja nam je zaista svaki put, kada se ukazala potreba i kada smo ih zamolili, našla prostor, ustupila prostor da održimo to zbog čega se ukazala prilika. To su najčešće bili naši dani, Dan prava javnosti da zna, koji će evo i ove godine 28. septembra biti obeležen, Dan zaštite podataka o ličnosti koji će biti 28. januara i koji se tradicionalno obeležava 28. januara, ali imali smo mi u ovoj sali i neke druge dane, specifičnosti, proslavu 20 godina Poverenika, imali smo neke konferencije i zaista od srca hvala Privrednoj komori Srbije što je svaki put izašla u susret i opredelila nam ovu salu. I nadam se da će se to nastaviti u budućem periodu i da će Poverenik i njegova služba moći uvek da se obrate, očekujući da će dobiti salu za neki važan dan, a ja mogu da obećam, evo ovako unapred, da to neće biti prečesto. Pre nego što pređem na izlaganje i na izveštaj koji smo napravili za ovu priliku, moram da kažem da je ovde sa mnom za binom pre svega moja zamenica Sanja Unković, a to je deo kolegijuma, određeni broj pomoćnika u sektorima Poverenika. Ne postoji tako dugačak stok da bi svi stali i da bismo mogli da smestimo ceo kolegijum. Izvinjavam se onima za koje nije bilo mesta, drugi put će biti, samo da znate da bez njih i bez svih zaposlenih službi Poverenika ovih rezultata ne bi bilo. Kad to kažem, mislim na dobar deo rezultata, onaj lepši. Ako ima neki ružniji, preuzimam na sebe punu odgovornost. Želeo bih, i tako smo se nekako dogovorili, da posle ove moje uvodne reči dam reč predstavnici misije OEBS-a, koja je izrazila želju da nam se obrati,
a zapravo misija OEBS-a, mogu da kažem slobodno, je međunarodna organizacija sa kojom ne samo u vreme mog mandata, nego i u prethodno vreme prvog poverenika, je služba poverenika imala sjajnu saradnju. Mislim da smo za ovih 7 godina tu saradnju dobro produbili, ojačali, osnažili, proširili i na tome sam zahvalan misiji OEBS-a zbog toga što mnogih stvari koje ćete čuti iz ovog izveštaja ne bi bilo da nije bilo njih. Ja vas molim da pristupite. Dear Commissioner, dear partners, friends, colleagues, thank you for allowing me just a couple of minutes to share a few reflections on our mission's work with the Commissioner and his office over the past years. I promise I won't take too much time. I am, first of all, grateful to address you today on behalf of the OSCE mission to Serbia on the occasion of the presentation of the Commissioner's annual report. I would like to express my sincere appreciation to Commissioner Marinovic for his work over his term and also to his whole team for their professionalism, dedication, and longstanding constructive cooperation with the OSCE mission. This partnership has played an important role in advancing data protection standards and strengthening institutional practice in Serbia. As we all know, privacy is not a privilege, it's a fundamental human right, firmly anchored in international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights. It underpins human dignity, freedom, and personal autonomy, and is increasingly vital in an era marked by rapid technological change and unprecedented connectivity. At the same time, we all know pressures on privacy are intensifying. Almost every digital interaction, from online shopping and social media use to political participation and information searches, generate personal data. And while such data is often shared for convenience, it can be misused for commercial gain, manipulation, or undue influence, with serious consequences for trust in institutions and democratic processes. And these developments underline the urgent need for robust and effective personal data protection. So the protection of this personal data and the right to privacy are essential preconditions in both public and private life, and we welcome the advances that the Commissioner's term has brought. Within the OSCE, security is understood in a comprehensive manner. The protection of personal data as an integral part of the right to privacy has long been recognized by all 57 participating states, including the Republic of Serbia. This commitment is reflected in key OSCE documents, starting with the 1990 Copenhagen document and reinforced by various ministerial council decisions adopted in 2004 and 2006. And it's really these frameworks that emphasize the shared responsibility of public authorities, civil society, and the private sector in fostering a secure and rights-respecting digital environment. We firmly believe that strong human rights protection, including personal data protection, contributes to more resilient and safer societies. And in this spirit, the OSCE has consistently supported dialogue, public awareness campaign and initiatives, as well as capacity building efforts to address emerging data protection challenges. And it's really this suite of activities that we implemented together with the Commissioner's Office that are really key in this area. So as we look ahead, the mission very much looks forward to continuing our cooperation with the Commissioner's Office. And I also welcome the presentation of this annual report, which reflects on the expertise and consistency of the work done here. Thank you, Commissioner. Thank you for the partnership, for the advancement, and for the dedication and work over this time. With that, I'll stop, and we look forward to the report. Thank you. Ja reče da smo u ovoj sali imali mnoge konferencije, mnoge skupove, ali stvarno nikad nisam izlagao nikakvu prezentaciju, niti držao neko predavanje, tako da eto, nikad ne reci nikad. Nadam se da nećete biti nezadovoljni. Naravno, u početku su uvek brojke, one mene prvog zamaraju, ali one pokazuju koliko je rađeno. Ali neće biti samo brojke. Samo da vidim da sam pogodio sam. Dakle,
Ovo je naslov, ovo je tema današnjeg okupljanja i idemo dalje. Prvo, uporedni pregled službe poverenika u trenutku kada sam ja postavljen na funkciju poverenika sa, da praktično kažem, današnjim danom za ovih 7 godina. Kada sam startovao kao poverenik, bilo je 84 zaposlena, raspoređenih u 7 sektora. Nije postojao kabinet poverenika, nisu postojale, niti su bile u naznaci kancelarije van sedišta u Beogradu. I bilo je predmet u radu 17.303 u tom trenutku, a rešeno 13.997. Da kažem, skoro na današnji dan, broj zaposlenih, zašto sam stavio plus iznad 132, zbog toga što je to varljiva kategorija, u toku je konkurs i u toku je prijem novih ljudi, tako da će brojka svakako biti veća od ovih 132, za sada ne neuporedivo veća, a dalje ćemo videti. Izmenama sistematizacije pre nekoliko godina povećali smo broj sektora na 10, uveli smo kabinet poverenika i ono na što sam posebno ponosan, to je da smo otvorili 3 kancelarije van sedišta u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, o tome će ih malo kasnije biti reči. I kao što vidite, broj predmeta o radu je 2,5 puta porastao i rešeno je, ne baš duplo, ali za 10.000 skoro više. Što se tiče Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je jedan od 2 osnovna zakona po kojima postupa poverenik, ovlašćenja koje smo imali u tom trenutku i još par godina kasnije su bila takva da je poverenik bio i formalno i praktično samo drugostepeni organ koji postupa po žalbama nezadovoljnih tražilaca informacija od javnog značaja. Nismo imali mogućnost kažnjavanja, odnosno izricanja kazni, nismo imali mogućnost podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i to je uzrokovalo veliki problem koji smo imali, da kažem, ne služba poverenika. Evo, kolega Pašilić je tu, ja i on smo otprilike prošli sličan razvojni put i vrlo dobro znamo, a tu su i koleginica Olivera, koje znaju koliko su problema imali prekršajni sudovi u to vreme, kada je samo upravna inspekcija, da kažem, zakonom bila ovlašćena da podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, pošto oni ljudi iz objektivnih razloga pre svega to nisu mogli da stignu da urade i onda smo dolazili u nenormalnu situaciju godinama da zahteve za pokretanje prekršajnog postupka kao osnovni, da kažem, primarni podnosioci podnose takozvana oštećena lica, odnosno tražioci informacija sa ili bez advokata. I to zaista nije bilo normalno. Ja uvek ističem tu brojku, moram danas da je istaknem, 2019. godine, dakle pre nego što smo dobili ova ovlašćenja, 4.996 zahteva je bilo podneto prekršajnim sudovima u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, od čega je, ali brojkom i slovima, 1 podnela upravna inspekcija. Svih ostalih 4.995 su podnela takozvana oštećena lica. 2020. bilo je 5.020 zahteva i ni jedan nije podnela upravna inspekcija. I to nije bilo normalno. Ne samo zbog toga što nije normalna situacija da organ koji je za to ovlašćen ne podnosi optužni akt, nego da to rade građani, štiteći, da kažem, svoja prava, nego nije bilo normalno i što je prouzrokovalo velike troškove, jer to je dovelo do situacije da mnogi podnose zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na adrese 1000 organa vlasti, samo da bi mogli da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom sudu, čime bi dokazali i pokazali na licu mesta da njih informacija koju su navodno tražili ne interesuje, nego da ih interesuje da naplate troškove u advokatskoj tarifi. I to je funkcionisalo godinama, ta situacija je bila nenormalna. Da kažem, sreća u nesreći je bila ta da sam vrlo dobro bio upoznat s tom situacijom i kad sam došao u priliku, radili smo sve da je promenimo, izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja iz novembra 2021. u primjeni od februara 2022. godine i poverenik je dobio ovlašćenje da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i ne samo to, nego oštećeni ne mogu da podnose pre nego što se obrate povereniku
čak i ako se za to steknu uslovi. I to je unormalilo situaciju, uklonilo, da kažem, iz prekršajnih sudova sve one koji su podnosili zahteve da bi došli do lakih para i imalo je, pored tih dobrih posljedica, jednu, ajde da kažem, opterećujuću, neću da kažem lošu. A to je da se te hiljade zahteva koje su išle ka sudovima preselile ka povereniku u vidu žalbi. Ali nema veze, situacija je postala normalna, valjda mi je bilo suđeno gde god da budem da me prate ti zahtevi, ali važno je da smo situaciju rešili. Dakle, tim izmenama zakona poverenik je i dalje ostao samo drugostepeni organ, što znači da kad nema žalbe, poverenik ne radi ništa o pristupu informacijama, taman da čuje i za najveću moguću nezakonitost, jer nema mogućnost vršenja nadzora po tom zakonu. Ali, zato smo dobili mogućnost da izričemo kaznu u vidu prekršajnog naloga, doduše samo za jedan prekršaj, ali onaj koji je ubedljivo najzastupljeniji, a to je ćutanje uprave, znači nepostupanje po zahtevu u propisanom roku, i vidjet ćete kasnije koliko smo do sada izdali naloga i koliko je to, da kažem, značilo i za budžet Srbije. I dobili smo naravno mogućnost da podnosimo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim prekršajnim sudovima. Također nije bila regulisana situacija kada se traže informacije koje predstavljaju tajne podatke. Ni u zakonu o tajnosti podataka nije bilo puno reči o tome, a pogotovo ne u zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Izmenama zakona uspeli smo to da rešimo i sada se tačno zna i kako organ postupa kad dobije zahtev za takvim informacijama, a i koja su, a proširena su ovlašćenja poverenika u tom slučaju. Kada sam stupio na funkciju, to je 26. juli 2019. Čekao sam da prođe nepunih 26-7 dana pa da počne primjena tada već zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu prethodne godine i koji je usaglašen sa evropskim propisima. Neki od vas se možda sećaju, mada bi to bilo čudo s obzirom na protok vremena, prva radnja koju sam uradio kao poverenik je bila da se obratim javnosti i da zamolim za odlaganje početka primjene tog zakona, jer skoro niko nije bio spreman u tom trenutku. Pa čak ni predstavništva stranih banaka, koje su inače par godina ranije morale da startuju po opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti u Evropskoj uniji, a kamoli ostali. Međutim, naravno nije moglo doći do odlaganja zato što iz prostog razloga u to vreme leti Skupština ne radi, pa nije mogao niko da donese odluku o odlaganju. U svakom slučaju startovali smo, ali eto na neki način, gledajući primjenu zakona o zaštiti podataka o ličnosti i moj početak funkcije, mi smo vršnjaci. 7 godina punimo. Od toga, poverenik je dobio neka nova ovlašćenja po nekim novim zakonima koji nisu postojala do tada. Kada je donet zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestale iz porodilišta u Republici Srbiji, ili kako se kolokvijalno zove zakon o nestalim bebama, tada je i uspostavljena komisija za prikupljanje ovih činjenica i onda je odlučeno da ona može obrađivati podatke o ličnosti samo po dobijenoj saglasnosti poverenika. A kada pročitate taj zakon, shvatite da praktično ta komisija ima pristup, ali bukvalno svim podacima u posjedu svih organa koji bi mogli da imaju bilo kakve dokaze, bilo kakve informacije o sudbini nestalih beba. Tako da nije ovo mrtvo slovo na papiru, sve na vreme dobijemo od komisije zahteve i postupamo po njima, s tim što treba reći da je rok za postupanje poverenika kad dobije zahtev 5 dana. Ali to mogu da kažem za sada jako dobro funkcioniše i po nekim, da kažem, povratnim reakcijama koje ja verujem da su tačne, predstavnici komisije su zadovoljni kako to funkcioniše. Također, zakon o elektronskim medijima, poverenik je zajedno sa zaštitnikom građana i poverenikom zaštite ravnopravnosti, znači ovde mojim prisutnim dragim kolegama, dobio ovlašćenje, mogućnost i čast da predlaže člana saveta REM-a. Mi smo to uradili, usaglasili se i ispunili našu, da kažem, zakonsku obavezu. Prikaz primljenih i rešenih predmeta po godinama ukupno, dakle iz svih oblasti. Kao što vidite, ova prva rubrika se odnosi na prvih 10 godina kada je bio poverenik Rodoljub Šabić. Dakle, ova brojka 35.031, to je za 10-godišnji rad. I možete uočiti da broj predmeta je konstantno rastao
negde od 2019. na ovamo, nešto malo manje 2021. bilo nego 19. 20. imajte na umu da je bila korona. I zato su brojke manje. Posebno na to je uticalo činjenica da u slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tada je doneta uredba po kojoj rokovi nisu tekli i samim tim nije bilo previše zahteva. Ali možete uočiti jasno da je broj od nekih 10.000 do 12 porastao na 25, 7, skoro 30.000 godišnje. Znači 2,5 puta, onako ugrubo rečeno. Broj rešenih predmeta slično. Znači, toliko se uvećao ukupan rad poverenika. U oblasti pristupa informacijama od javnog značaja je drastična razlika. U zaštiti podataka o ličnosti vidjet ćete da nije, ali u oblasti pristupa informacijama jeste. Kao što možete vidjeti, godišnje je ukupan broj predmeta, a kad budete posle vidjeti slajd sa žalbama, to je još drastičnije, je bio negde oko 5.000, 5.200, 300 i tako dalje, do te 2019. kad sam ja postao poverenik, 20. kažem korona, a onda ovde sa crvenom bojom označene brojke je počela ta nesrećna zloupotreba prava i pogledajte koliko je to skočilo. Sa 5.000 na 20.000, 4 puta. Naravno, ekvivalent tome je i broj rešenih predmeta. Evo, žalbe, to je ono što sam rekao, to je najdrastičnije. Žalbi je bilo negde u proseku oko 3.500 godišnje, da bismo 2023. godine došli do 16.700, što će reći nekih 7,7, 14 i 3,5 do 5 puta više. Broj, da se neko ne poraduje i da kaže, evo, hvala Bogu, od 23. broj opada. Broj opada, ali za to postoji jedan logičan razlog. Sve one žalbe koje su nam podneli 23. godine, ili bar velika većina njih, a to su podnosili oni koji zloupotrebljavaju pravo, su, da kažem, završile dobrim delom, to Slavoljub najbolje zna, tako što smo mi doneli rešenja kojim odbijamo te žalbe radi zaštite javnog interesa i interesa trećih lica, i ti kojima smo odbili žalbe su podneli tužbe protiv nas u Upravnom sudu, tako da su se ove brojke iz 23. kao žalbe preselile u brojeve tužbi 2024. i 2025. koliko je porastao broj tužbi protiv nas pred Upravnim sudom. Znači, samo je transformisano, nisu više žalbe, nego sledeći stadijum tužbe. Evo ga, brojka koja to govori. Ono što je bilo 23. najviše žalbi, sad tužbi nije bilo 23. ali je zato negde 3,5 puta više, 4 puta skoro više tužbi usledilo 24. a to je na odluke koje smo doneli po tim žalbama. Što se tiče zaštite podataka, tu su prilično ujednačeni brojevi, tu nema nekih odstupanja, ali to ne znači da nije porastao broj predmeta u radu i složenost posla u zaštiti podataka. Rekao sam već, dobili smo novi zakon usaglašen sa Evropskom opštom uredbom i sa evropskim propisima. Prethodno smo mi imali zakon o zaštiti podataka, ali nije bio usaglašen. Međutim, tada su se kao predmeti računali i svaki predmet praktično unos u registar, jel tako, koji je vodio tada centralni registar, koji je vodio poverenik, i to je doprinosilo povećanju broja predmeta u radu. Tog registra nema po novom zakonu, tako da faktički je broj predmeta porastao, ali formalno se kroz brojke to ne vidi. Ovo je zbirno, da kažem, za nepunih 7 godina, zaključno sa 30. junom, koliko je ukupno formirano predmeta otkad sam ja postao poverenik, ne otkad postoji poverenik, 141.000 predmeta za nepunih 7 godina, naravno mnogo više u pristupu informacijama, skoro 92.000, u zaštiti podataka 32,5 i ovo su predmeti koje svrstavamo kao predmeti u obe oblasti. Takođe broj rešenih 125.000, od toga u pristupu informacijama 77.000 i u zaštiti podataka skoro 32. Znači, kao što možete vidjeti, što se tiče zaštite podataka, otprilike savladavamo, kako se to kaže, broj rešenih predmeta odgovara broju primljenih. Naravno, u pristupu informacijama je to nemoguće, jer da imamo i 300 zaposlenih, a nemamo, ne bi stigli da postignemo sve te zloupotrebe.
Što se tiče inspekcijskih nadzora za vreme mandata poverenika, pokrenuto je 4946, okončeno 4408, naravno nadzori se odnose samo na oblast zaštite podataka o ličnosti. Ova brojka, evo, u pristupu je rešeno žalbi 50.363 za nepunih 7 godina. To je više od 7.000 godišnje. Dakle, kada računamo one početne godine kada nije bilo i kada računamo godinu korone, to je nenormalno veliki broj. Pritužbi u zaštiti podataka o ličnosti je rešeno skoro 1300 za jedan broj. Do sad je ta brojka i prevaziđena, jer ovo je pravljeno 30. juna, ali i to je za oblast zaštite podataka i za pritužbe veliki broj, ali taj broj, za razliku od ovog broja žalbi, koji onespokojava i koji pokazuje na veliki sistemski problem, na enormne zloupotrebe i na obesmišljavanje zakona i korišćenje u drugu svrhu. Za razliku od toga, broj pritužbi kad raste, koliko, da kažem, može da zabrinjava, toliko može i da raduje. Jer pokazuje da raste svest među građanima o tome da postoji pritužba, ajde da krenemo od početka, kome se izjavljaju, u koju svrhu i da mogu da se obrate povereniku kada ne mogu da zaštite svoja prava kod rukovalaca podacima kojima su se prethodno u tu svrhu obratili. Pored toga, mi dajemo i mišljenja na predloge i nacrte zakona i drugih propisa, toga je bilo 316. Mišljenja i odgovora o pravilnoj primjeni zakona, skoro 5000. I prekršaj. Prekršaji su jedan od sektora koji smo uveli naknadno od ona 3 sektora, sektor za procesuiranje prekršaja. Samim tim što je izmenjen zakon, to je uslovilo da napravimo taj sektor. Do sada smo podneli 234 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ali taj broj svakodnevno raste, pogotovo u oblasti pristupa informacijama, i izdali smo nepune 1945 prekršajnih naloga. Tu su nalozi iz oblasti zaštite podataka, ali je njih značajno manji broj, tako da se zapravo pokazalo da ima svrhe ovo što je urađeno. Pritom podsjetit ću da prekršajne naloge izdajemo samo u situaciji kada u postupku po žalbi utvrdimo da organ vlasti uopšte nije postupio po zahtevu u propisanom roku i donesemo takvo rešenje. To ne znači da svaki put kad organ vlasti ne postupi, mi izdajemo nalog. Zato što po zakonu organ vlasti može da postupi i kada dobije žalbu na odgovor. I tada ne donosimo to rešenje, nego obustavljamo postupak jer je svrha žalbe ostvarena, a to je prekinuto i ćutanje uprave. Znači, faktički ovih 1945 naloga se odnosi na one koji ni po dostavljanju naše žalbe na odgovor nisu postupili. Ne naše žalbe, nego od strane nas žalbe. Naravno, sektor za međunarodne odnose dostavlja priloge i mišljenje u vezi sa procesom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, toga je bilo nepunih 200. I ova brojka bi mnogima bila interesantna koji nisu iz naše službe, a to je, nije poverenik zaštićen od zahteva za slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja. Mi jeste da postupamo po žalbama u toj oblasti, ali i mi smo organ vlasti i nama se podnose zahtjevi za slobodan pristup informacijama i to ne mali broj. 3728 je zahteva podneto bilo od kraja jula 19. pa do 30. juna ove godine. To znači da i nas zatrpavaju. I čak ću vam reći jedan kuriozitet, onako kao anegdota. U jednom trenutku u službu poverenika u jednom danu je stiglo negde oko 1800 ili 900 zahteva jednog tražioca informacija kojem smo se zamerili donoseći odluke po žalbama. I sad ću vam čak i reći kako je glasilo. Dakle, koliko smo predmeta zaveli, a koliko ekspedovali, recimo ovako. Danas je 24. jula, pa onda 25. pa 26. I tako do dana podnošenja zahteva, ali šta je kuriozitet, od dana od kad sam ja stupio na funkciju. Znači od prvog dana moje funkcije, nije ih interesovalo ono pre, ali baš od prvog dana pa do tog dana kad je podnet zahtev, svaki dan. Čak nisu obraćali pažnje na subotu i nedelju. Znači, vidite kakvih ima
nije, kada neki misle da poverenik nema sluha za probleme organa vlasti koji su zatrpani zahtjevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, verujte, i tekako imamo sluha. I kao neko ko dobija hiljade i hiljade žalbi, ali i kao neko ko dobija i zahtjeve za slobodan pristup informacijama. Ukončali smo preko 700 postupaka prinudnog izvršenja rešenja. Ono što je novo, što je doneo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, to su kontrolne liste. Naravno, njih hvala Bogu, koristimo i upućujemo koristeći Zakon o inspekcijskom nadzoru. Do sad smo preko 9000 kontrolnih lista poslali raznim rukovaocima podataka na teritoriji Srbije i svih oblasti života i one su se pokazale jako dobre. Ne samo kao priprema za redovne inspekcijske nadzore kojima prethode, nego i kao podsjetnik organima, ne samo organima vlasti, nego svim rukovaocima podataka u Srbiji, kako da usklade svoju obradu podataka o ličnosti koju vrše sa našim zakonom. I to je jedna jako dobra, da kažem, ideja i kad smo startovali sa njima i pojedine kolege iz pojedinih organa koji se bave zaštitom podataka o ličnosti iz regiona su to copy-pastovali od nas ili prekopirali i to je dobro jer se pokazalo jako dobrim. Ono što sam rekao da nas masovno tuže u Upravnom sudu, evo preko 9000 odgovora na tužbe smo morali da napišemo. Po novom zakonu mi dobijemo i obaveštenja i vodimo evidenciju o kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti. Gotovo je nevjerovatno da neko ko je nepogrešiv pogreši, napisao sam i ličnosti, ali sad šta ćemo, dešava se. Dakle, podataka o ličnosti i do sada je 7595 prijavljenih lica u našoj evidenciji. Javnih saopštenja smo za ovaj period izdali 544, odgovora na predstavke građana skoro 5200 i 5200. Neću vas više smarati sa brojkama. Dakle, ovo je moralo da se kaže da vidite razmere povećanja nadležnosti i broja poverenika kako su rasle godine. Uspeli smo, da kažem, nedavno, na to smo posebno ponosni, da uradimo novi sajt, taj sada pokrenut, moderniji, bolji, po opštim ocenama i pregledniji, tako da mislim da će biti na zadovoljstvo svim korisnicima sajta. To su pre svega građani, novinari, udruženja građana, ali i razni rukovodci, organi vlasti i ostali. Nećete verovati, ali neke istraživanja su pokazala, što me jako raduje, koliko je naš sajt praćen. Nevjerovatno je koliko ljudi prati naš sajt, čitaju, nekad mi se obrate potpuno iznenade i kažu pa objavili ste ovo ili niste ili šta, da ne bi nikad pomislio da smo tako u žiži interesovanja, što je jako dobro jer što više ljudi u najširem smislu te reči zna za poverenika, zna za njegov rad i njegove nadležnosti, utoliko će prava koja on ima obavezu da štiti biti zaštićenije. Sad imamo neki segmenti posebno. Na afirmisanju prava koje su naše nadležnosti imali smo određenih aktivnosti. Sad kad bi ja vama nabrajao sve aktivnosti, sve obuke, sve ostalo, otprilike da bismo do jeseni to uradili, jer mi svake godine do 31. marta imamo obavezu da predamo godišnji izveštaj o stanju u oblasti 2 prava koja poverenik štiti i mi tu obavezu ispunjavamo uredno i mogu da kažem da, evo, zaključno čini mi se sa 2024. da su svi izveštaji razmatrani, neki brže, neki sporije, ali svi su razmatrani, svi su, to ne zove se formalno, ali praktično usvojeni od strane Skupštine i usvojene su naše preporuke kako da se unaprede ova prava. Tako da sam za ovu priliku izdvojio samo najvažnije. Dakle, imamo potpisane sporazume sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu, sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu i sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu. A sve u svrhu obuka
edukacija i širenja svesti o postojanju i značaju ova dva prava koja Poverenik štiti. Što se tiče obuka, rekao sam, spomenuo sam da jedan od 3 sektora koji su novi bili uvedeni, izmenama sistematizacije je sektor za procesuiranje prekršaja. Drugi je sektor za edukaciju i sertifikaciju. I što se toga tiče, ja sam toliko nade polagao u ovaj sektor i u ovu oblast, ali moje nade su prevaziđene. Mi bukvalno radimo i leti, mi gotovo svakodnevno držimo obuke, što uživo, što online. Hvala Bogu, naše obuke su tražene. Naše obuke su, naravno, to mnoge interesuje, i besplatne, jer naša obaveza po zakonu da vršimo obuke i edukacije i da širimo svest o oba prava. Tako da jesmo preopterećeni, treba naći dovoljno predavača, mada ih imamo dovoljno sertifikovanih predavača, ali je jako dobro što postoji interesovanje i kogod nam se bukvalno obrati, ne naravno 2, 3, da tako kažem, ali kad postoji respektibilan broj zainteresovanih, mi idemo i po Srbiji ili online i držimo obuke, jer to je u interesu svih nas. I veoma mi je drago što smo, eto, u tome se na neki način i profilisali i dokazali i prepoznati smo u Srbiji. Ovo su najvažnije. Obuke državnih službenika u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu koje se vrše kontinuirano. Mi imamo naše sertifikovane predavače pri Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i povremeno se drže te obuke. Iz oblasti, kažem, oba prava. Zatim, obuka studenta Pravne klinike ekološkog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je već postala tradicija i svake godine se održava. Obuka mladih novinara i istraživača koju smo izvršili u organizaciji programa UNDP. Zatim, obuka zaposlenih u zdravstvu, unutrašnjim poslovima, visokoškolskim ustanovama, centrima za socijalni rad, bibliotekama, autonomnoj pokrajini Vojvodine, lokalnim samoupravama, bankama, osiguravajućim društvima i sigurno sam bar još ovoliko zaboravio. Ali nema veze, ne možemo ih sve nabrojati, izvinjavam se onim oblastima koje sam zaboravio, ali zaista imamo sjajnu saradnju po pitanju obuka, pa ćete vidjeti s kim. Zatim, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ održali smo 15 okruglih stolova i 15 panela na temu zaštite podataka o ličnosti u gradovima i opštinama Srbije. Bukvalno smo špartali u to vreme Srbijom i bili maltene non-stop na točkovi. U saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom ADA održali smo 5 predavanja na temu slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja u većim gradovima u Srbiji. U saradnji sa misijom OEBS-a izrađena je publikacija ostvarivanje prava na pristup ekološkim informacijama. Takođe, održani su okrugli stolovi i napravljen kratak vodič kroz slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je vrlo interesantnog formata, onako te veličine. S jedne strane je vodič o slobodnom pristupu, a sa druge strane i druge boje o zaštiti podataka o ličnosti. U saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj i organizacijom Propulsion napravljena su 4 spota na temu zaštite podataka o ličnosti i brošuru za učenike osnovnih škola. Podaci o ličnosti su naše blago, kako ih možemo zaštititi. Opet u saradnji sa misijom OEBS-a, ja sam rekao, vidjet ćete ih na mnogim slajdovima, sprovedene su medijske kampanje na temu zaštite podataka o ličnosti. Prva pod nazivom Neka ostane lično, posle par godina druga pod nazivom Da lično, to što je ostalo lično po prvoj, da lično bude bezbedno, u okviru kojih je napravljeno više televizijskih, animiranih, ali i igranih spotova, 4 banera i informativna brošura. I kad govorimo o tim spotovima, oni su se, pošto se radi o ljudskom pravu, dobili smo odgovarajuće odobrenje da moraju sve televizije sa nacionalnom frekvencijom da neko vreme, kako se to kaže, kolokvilno vrte te spotove i zaista su se često prikazivali, što me posebno raduje, recimo, čak i na kanalu Arene Sport na poluvremenu utakmice odjednom vam iskoči neki spot iz zaštite podataka o ličnosti. Tako da su te jako bile dobre i moram da kažem ovde, pošto na drugom mestu nisam napisao, vršili smo istraživanje, takođe u saradnji s misijom OEBS-a, o percepciji građana o značaju
zaštite podataka o ličnosti pre sprovođenja kampanja i posle sprovođenja kampanja i pokazalo se da je mnogo veća svest uopšte o zaštiti podataka o ličnosti bila posle ove dve kampanje. I jedna mala anegdotica u vezi s tim. Kada je prvi put vršeno istraživanje, jedno od pitanja je bilo kome bi se obratili ako smatrate da su vaši podaci o ličnosti povređeni ili ugroženi. Na prvom mestu po pravilu je bio MUP, čini mi se. Tako je, MUP. Na drugom mestu je bilo tužilaštvo, a na trećem mestu Poverenik. Uspjeli smo da preteknemo tužilaštvo posle dve kampanje. MUP nismo svrgli sa trona, ali dobro, valjda građani kad god nešto imaju, oni prvo MUP. Ali to nije greška, onda će od MUP-a čuti kome da se obrati. Za mog mandata obeleženo je 7 međunarodnih dana prava javnosti da zna 28. septembra i 7 međunarodnih takođe dana zaštite podataka o ličnosti 28. januara i u svakoj taj dan i jedan i drugi smo objavljivali tradicionalno, što sam ja nasledio od ranijeg vremena, po publikaciju sa praksom u proteklih godinu dana u zavisnosti od toga o kojem danu se radi. I te publikacije su na naslovnoj strani za oba prava novog sajta, tako da koga interesuje može sve da vidi. U saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu sproveli smo 6 kratkih programa studija za obuku menadžera za zaštitu podataka o ličnosti. I to je prvi kratki program studija na Beogradskom univerzitetu, ali koliko mi je poznato uopšte i na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, koji je organizovan u skladu sa, da kažemo, ovlašćenjem koje je zakonom o visokoškolskom obrazovanju dato visokoškolskim ustanovama. Ispostavili su da je ta forma studija jako dobra, jako korisna i da zaista ima i tekakvu svrhu, jer visok nivo znanja dobijete, nivo svesti, naravno odričete se jer morate da pratite za svoje slobodno vreme te obuke i svi ljudi koji su prošli zaista su bili zadovoljni. Na kraju krajeva i mi ovde, neki od nas učestvujemo kao predavači u pojedinim od tih kratkih programa studija i mogu vam reći da nije baš jednostavno. Ne zbog materije koju predajemo, nego zbog profila ljudi kojima predajete, jer to nisu ljudi za koje se može reći da ne znaju materiju o kojoj se radi. Poučeni dobrim iskustvom sa Fakultetom bezbednosti, odmah posle godinu dana smo krenuli kratki program studija sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, koji je specifičan po jednoj stvari. On je jedini kratki program studija koji se odnosi na obuku za oba prava koje Poverenik štiti, dakle i za zaštitu podataka o ličnosti i za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, i to zvanje i dobijete. Menadžer za zaštitu podataka o ličnosti i za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu smo održali jedan kratki program studija do sada i sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu 2 ciklusa studija koji nisu kratki programi studija, nego studije inovacije znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ovaj opet ciklus studija je specifičan po tome što je on jedini uživo na Pravnom fakultetu i na Pravnom fakultetu u Beogradu držimo predavanja uživo, ovi ostali prethodno pobrojeni su online. Kada je trajala digitalna ekspedicija širom Srbije, Poverenik je uzeo učešće u tome. To je inače na inicijativu tadašnje predsjednice vlade, a sadašnje predsjednice Skupštine. Poverenik je uzeo učešće u tome i zajedno smo sa digitalnom ekspedicijom išli po Srbiji i učenicima osnovnih škola držali predavanja o značaju zaštite svojih ili njihovih podataka o ličnosti. I bilo jako dobro, jako simpatično i korisno. Posebno je bilo interesantno kada vam, znate, pre vas dođe ljudi iz kancelarije za IT, iz nekih ministarstava i pričaju isključivo o značaju i o prednostima digitalizacije, upotrebe veštačke inteligencije i tako dalje, i onda mi dođemo kao šlag na torturu i kažemo ali ima to i neke opasnosti i neke rizike, sve to lepo, ali vodite računa. Evo s kime smo sarađivali u obukama i edukacijama.
Rekli smo sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, sa OEBS-om, sa Privrednom komorom Srbije, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa stalnom konferencijom gradova i opština, udruženjem banaka, udruženjem osiguravajućih društava, komorom zdravstvenih radnika, udruženjem centara za socijalni rad, udruženjem bibliotekara, javno-beležničkom komorom, udruženjem upravitelja zgrada, udruženjem priređivača igara na sreću, udruženjem sudija prekršajnih sudova, Skupštinom autonomne pokrajine Vojvodine i još mnogim drugim. Što se tiče međunarodnih aktivnosti Poverenika, Poverenik je učestvovao na globalnoj skupštini privatnosti koja obuhvata sve organe koji se bave zaštitom podataka o ličnosti iz celog sveta. Doduše, učestvovali smo 2 puta, 2019. baš kad sam postao poverenik u Tirani u Albaniji i 2022. u Istanbulu u Turskoj. 20. i 21. zbog korone to nije sprovođeno, a od 23. na ovomu došli do organizacionih promjena i značajno su porasli troškovi, a birane su neke egzotične destinacije na koje baš ne mogu svi organi za zaštitu podataka da dosegnu, da tako kažem. Ali zato smo redovni učesnici takozvane prolećne konferencije koja okuplja sve organe koji se bave zaštitom podataka o ličnosti iz cele Evrope, dakle ne Evropske unije, nego Evrope. I ovo je po godinama prikaz gde su održavane i gde smo učestvovali. Zatim, ono što nam je, da kažem, posebno drago, ali posle toga se pojavilo nešto još draže, postoje 2 regionalne inicijative, inicijativa 2017, inicijativa 2020. Obe su doduše uspostavljene na predlog informacijske poverenice ili pooblašćenice, kako se to kaže, Slovenije. Inicijativa 2017 okuplja sve državne organe iz država članica bivše Jugoslave koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, a inicijativa 2020 to isto, samo organe koji se bave pristupom informacijama od javnog značaja. U pojedinim državama članicama bivše Jugoslavije jedan organ štiti oba prava, kao što je to u Sloveniji, kao što je to kod nas i u Crnoj Gori, ali u pojedinima ne. U Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji postoje posebni organi koji se bave zaštitom podataka i posebno pristupom informacijama. Tako da pojedine ljude viđemo 2 puta godišnje, a pojedine jednom. Po ovom osnovu. Zatim, učestvovali smo na konferenciji obrada podataka o ličnosti na internetu u Ohridnu, na simpozijumu privatnosti u Veneciji, koji je jedan od najpoznatijih svetskih simpozijuma na temu zaštite podataka o ličnosti, i to kao panelisti svake godine od 2023. do 2026. godine, na GSMA i Mobile World Kongresu u Barceloni od 2024. do 2026. takođe kao panelisti, na konferenciji zaštita podataka na Zapadnom Balkanu i regionu istočnog partnerstva kao panelisti u Briselu od 23. do 25. godine, na konferenciji Evromediteranske iskustvo u pristupu informacijama organizacije Evropske unije, Saveta Evrope i Komisije za pravo na pristup informacijama Kraljevine Maroko 2024. takođe kao panelisti, na konferenciji zaštite podataka o ličnosti organizacije ruskog tela nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti Roskomnadzor u Moskvi kao panelisti 2019. godine, na Međunarodnom kongresu pravnika organizacije KEC grupe na Bledo od 2024. do 2026. kao panelisti, na Međunarodnom forumu ombudsmana i nezavisnih organa koji se bave zaštitom ljudskih prava u Baku u Azerbejdžanu 2024. kao panelisti, na Međunarodnoj konferenciji posvećenoj izazovima i mogućnostima upotrebe kvantne tehnologije u svrhu sajber bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti u Krakovu, na Svetskom forumu o upravljanju internetom u Oslu u Norveškoj, ne napisah, a bio sam i tu panelista, ali dobro, na Međunarodnoj konferenciji uloga Konvencije Saveta Evrope o veštačkoj inteligenciji u zaštiti podataka o ličnosti u Varšavi, na učešću Berlinske grupe, odnosno Međunarodne radne grupe za zaštitu podataka o ličnosti u Tel Avivu i Londonu, na Evropskoj radionici rešavanja slučajeva iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u Talinu 2024. i isto to samo u oblasti pristupa informacijama u Talinu 2026. godine. Redovno učestvujemo na plenarnim sednicama Konsultativnog komiteta Konvencije 108, poznatije kao TPD u Strasburu u Francuskoj, na plenarnim sednicama Evropskog odbora za zaštitu podataka o ličnosti EDPB u Briselu, Belgija. A evo šta smo organizovali od konferencija, neke i u ovoj sali. Dakle,
Konferencija pod nazivom Tromso konvencija, trenutna situacija u Srbiji u Beogradu od 21. Organizatori su bili Poverenik i Savet Evrope. Zatim, Međunarodna konferencija o biometrijskim podacima i video nadzoru javnih prostora 2023. Poverenik i GIZ. Konferencija analiza sektorskih propisa i razrada plana za njihovo usklađivanje s novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, takođe 23. i takođe Poverenik i GIZ. Konferencija pristup informacijama o životnoj sredini, unapređenje primjene pravnog okvira u Srbiji, Poverenik i misija OEBS-a ove godine. Što se tiče međunarodne saradnje, ono na što smo posebno ponosni je što je na našu inicijativu oformljeno nešto što se zove Privacy for Balkan. To je u stvari privatnost za Balkan, ali pošto nas je 4, istovremeno smo stavili i ono for, kao 4. I učestvujemo, pored nas, Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore i Agencija za zaštitu ličnih podataka Severne Makedonije. Praktično svi organi koji se bave zaštitom podataka o ličnosti iz država članica bivše Jugoslavije, osim onih koji su u Evropskoj uniji, a to su Slovenija i Hrvatska. Zašto smo osnovali Privacy for Balkan? Zato što svi imamo iste probleme, pogotovo u odnosu sa najvećim svetskim big tech kompanijama i platformama, pre svega sa Metom, X-om i ostalima, koji su, pod 1, promenili svoju politiku privatnosti pre par godina, o tome nas čak nisu ni obavestili, a građane Evropske unije jesu, nisu odložili početak primene te promenjene politike privatnosti, a u Evropskoj uniji na pritisak jesu, i podatke koje su prikupljali od nama od 2007. godine, a to je urađeno pre 3 godine, od 2007. godine pa na ovamo, koje su uzeli u jednu svrhu, počeli su da koriste za razvoj i trening veštačke inteligencije. To je prvo, a drugo, što nisu ispoštovali svoje obaveze da odrede predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti u ove naše 4 države. I nisu ni u drugim državama. I nama su se javile kolege iz zemalja Istočne Evrope, koje takođe imaju isti problem, tako da ćemo vjerovatno napraviti neke vid saradnje sa njima. Redovno se sastajemo po nekoliko puta godišnje sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, svaki put u drugoj državi, i vršimo presek stanja i dogovor oko akcija. Do sada smo više puta uputili velikim kompanijama, da kažem, razne vrste dopisa, kako da rešimo situaciju, i nekih pomaka, moram da priznam, pogotovo u odnosu na Metu, ima. Nije to ono što mi želimo da postignemo, ali se krenulo sa mrtve tačke i ja se nadam da ćemo tim putem i nastaviti. Ovo nije logo, ova slika, ali onako to smo pravili na nekim majicama koje smo, kad smo mi bili domaćini pre nekih mesec dana, poklonili kolegama. Zatim, imali smo studijsku posetu organu za zaštitu podataka Republike San Marino prošle godine, potpisali smo memorandum o razumevanju sa organom za zaštitu podataka Republike San Marino i tada smo potpisali sa Agencijom za zaštitu podataka o ličnosti Bosne i Hercegovine, koja je takođe tada bila prisutna. Studijsko putovanje uz pomoć GIZ-a u Nemačku i Irsku, studijsko putovanje uz pomoć OEBS-a u Švedsku i Austriju, i bili smo domaćini, da tako kažem, studijskih poseta 2024. i 2025. oba puta u decembru predstavnicima Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, koji su bili kod nas na obuci nekoliko dana, kao i predstavnicima Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore, koji su bili na obuci celu nedelju. Kao što rekao, dobili smo pravo da izričemo kazne. Po osnovu naplaćenih prekršajnih kazni izrečenih prekršajnim nalogom, do danas smo u budžet Republike Srbije uneli preko 30 miliona dinara. Što je za 30 miliona dinara više nego što je Poverenik unosio pre, jer nije imao pravo da kažnjava. Šta nas čini najponosnijim? Od svega ovoga dobrog i velikog, otvaranje kancelarija Poverenika van sedišta u Beogradu. To se pokazalo kao pun pogodak. To se mnogo više je prevazišlo naše očekivanja nego što smo mi mislili da će. Pravilo se, što se kaže u narodu, ljudi dolaze u kancelariji, predaju podneske, interesuju se, pitaju,
predstavnici medija, građani, lokalne samouprave, lokalnih rukovalaca organima. Kratko što da vam kažem, to se pokazalo toliko dobrim da smo izmenama sistematizacije koje su usledile od pre nekih 20 dana, mesec dana, da smo odlučili da za malo do duše, ali povećamo broj zaposlenih u kancelarijama. Jer su ljudi sad već opterećeni. A mi smo mislili kad smo otvarali, daj Bože da imaju posla. Tako da u ta neka neizvesnost vlade kada nešto novo počinjete, ali se zaista pokazalo sjajnim i toliko smo ponosni na to, pod jedan, što smo uspjeli da ubacimo tu normu u Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da nam da mogućnost da otvaramo kancelarije, i pod dva, što smo realizovali tu mogućnost od 2022. do 2024. svake godine po jednu, prvo u Novom Sadu, zatim u Nišu, pa u Kragujevcu. Što se tiče Novog Sada i Niša, ja koristim i ovu priliku da zahvalim tadašnjim vlastima Novog Sada, čelnim ljudima Novog Sada i čelnim ljudima Niša, koji su nam ustupili prostor, izašli u susret i shvatili značaj otvaranja ovih kancelarije. Što se tiče Kragujevca, tu moram posebno zahvalnost Pravnom fakultetu u Kragujevcu, naše prostorije su na Pravnom fakultetu u Kragujevcu i zaista imamo savršenu saradnju. Prošle godine, igrom slučaja, nismo otvorili ni jednu, između ostalog i zbog toga što kad smo dobili tu mogućnost, mi nismo ni razmišljali od više od ove tri. Ali sad kad je ovo, da kažem, pokazalo se dobrim, ko zna, ove godine možda, mada teško, a od dogodine idemo dalje. Čak je bila ideja, evo tu je kolega Pašalić, i nedostaje, nažalost, direktor Agencije za sprečavanje korupcije, naš dobar kolega i drug Dejan Damjanović, koji je zapravo prvi došao na tu ideju, da probamo eventualno da razmišljamo o otvaranju zajedničke kancelarije u pojedinim mestima gde nema potrebe, odnosno osnova, da tako kažem, ne bi bilo opravdano otvarati pojedinačno za svaki organ. Šta nas najviše nervira? Najviše nas nervira zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja, koja je prouzrokovala do sada značajno odliv para iz budžeta, oko 100 miliona dinara direktno. Dakle, toliko je Poverenik, ne znam da li je prošla cifra, da smo prešli 100 miliona, ali preko 90 smo svakako, koji je Poverenik morao po stavu Upravnog suda da naloži organima vlasti da isplate onim, da kažem, žaliocima koji su imali advokata na ime troškova pisanja žalbe. Ali tu postoji ona indirektna šteta koja se ne vidi, a to su silni troškovi za štampanje, za papir, za tonere, radna snaga koja se na to troši, vreme koje se na to troši, tako da je to šteta je mnogo veća, ali ne samo finansijska, šteta se ogleda i kroz to da oni koji bi koristili ovo pravo u svrhu koju je ono priznato zakonom, to ne mogu da urade zbog onih koji vrše zloupotrebu. I zato ja nadam se, apelujem po ko zna koji put u ove 3 godine na nadležne ljudi, što pre šaljite izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Skupštinu. Mi smo već uradili, da kažem, te neke najnužnije izmene pre kraja februara, zapravo pre februara 2025. godine, onda su došli izbori pa je to sprečeno. Moramo da menjamo pod hitno, jer mi se svi borimo, ali situacija nije normalna i ne znamo dokle ćemo izdržati i kada će pući. Ono što smo započeli, a nismo završili, nije se naravno ni moglo. To sam prvo rekao, evo ga, insistiranje na donošenju izmjena zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zatim, na donošenju novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ne samo zato što je to predviđeno akcijnim planom za sprovođenje strategije zaštite podataka o ličnosti, nego zato što realno zaista postoji potreba, zato što su mnoge stvari nove uvedene. Zatim, da se unapredi efikasnost i rad službe Poverenika u skladu sa novo donetom sistematizacijom od pre nekog vremena, da se jačaju kapaciteti Poverenika, tehnički i kadrovski, i da zaživi nešto što smo takođe započeli prilično ambiciozno negde u januaru, februaru. Drugi poslovi nam nisu dali mogućnosti da razmašemo krila, ali smo krenuli u proces. Naime, mi smo pokrenuli nešto što se na engleskom skraćeno zove EADPA ili E-asocijacija Data Protection Authority-a, odnosno internet ili online asocijacija organa koji se bave zaštitom podataka o ličnosti iz celog sveta. Upravo zbog poteškoća koje imamo sa onom globalnom skupštinom privatnosti
gde smo svi članovi, ali neki i nisu, i to neke bogatiji organi, da kažem, iz država članica Evropske unije su napustile članstvo zbog zaista velikih troškova. Došli smo na ideju da okupimo u virtualnom, u online formatu sve organe koji su zainteresovani, koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, naravno potpuno besplatno, a ideja je da razmenjujemo iskustva, probleme, da zajednički rešavamo razna pitanja koja se pojave, da komuniciramo na gotovo, neću da kažem svakodnevnom, ali nedeljnom nivou i da pomažemo jedni drugima, jer samo ujedinjeni organi koji se bave zaštitom podataka o ličnosti u ovom svetu u koji je sad, a tek u svetu koji će nastati, možemo da opstanemo mi, što je manje bitno, ali može da opstane pravo koje štitimo, to je pravo na zaštitu podataka o ličnosti. I ja dođu do kraja. Hvala vam na pažnju. Ja dođu do kraja, ali nije kraj skupa. Meni u nedelju prestaje mandat. Za razliku od nekih drugih zakona koji regulišu, da kažem, položaj i tu situaciju, što nezavisnih organa, ali i drugih organa u Srbiji, u našim zakonima nema te norme da nastavlja da vrši dužnost do izbora novog. Tako da po samom zakonu od ponedeljka dužnosti poverenika do izbora novog poverenika će obavljati moja zamenica, pa smatram da je primereno i da je neophodno čak da vam se i ona obrati sa par reči. Sanja, izvoli. Hvala vam puno, nadam se da se čujemo. Kao što je poverenik rekao, od ponedeljka nastavljam ja. Red je da se predstavim u najmanje moguće rečenica, to je moje ime Sanja Unković, ja sam zamenica poverenika. Na mesto zamenice poverenika izabrana sam 25. marta 2021. godine, ali sam neko ko zaista dugo radi u službi poverenika od samog formiranja, odnosno prenošenja nadležnosti ili dobijanja nove nadležnosti po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, tako da sam pre mesta zamenika bila neko ko je radio više od 10 godina u sektoru za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti, gde sam bila ovlašćeno lice poverenika za inspekcijski nadzor. To je ukratko, da vas ne smorim, a naravno moram, pošto sam pažljivo slušala poverenikovo izlaganje i odmah njegova prva osobina koju može čovek da primeti, to je skromnost. Znači svi ovi rezultati koje je poverenik danas nama svima ovde pokazao, nije rekao poverenik jer on nije čovek koji kuka, a zaista smo bili u situaciji koja jeste bukvalno bila za kukanje i to iz više razloga. Dakle, svi ovi rezultati su postignuti u najtežim mogućim uslovima za službu poverenika. Prvo, znamo svi da je bio COVID-19 i otežani uslovi rada u svim organima, naravno u Srbiji, i takođe zna se da je bilo veliko kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti i to posebno osetljivih podataka o zdravstvenom stanju lica, jer su mnogi rukovaoci objavljivali podatke bolesnih lica, mnogi su, merili temperature i zapisivali svaki dan koliko ko temperaturu ima i vodili evidencije o tome i mislim masu zaista da kažem kršenja zakona. To je dakle bio jedan težak period. Vi znate da morate da štitite podatke o ličnosti, ne možete da idete u nadzor i morate da se dovijate kako ćete, znači iz kućnih uslova ili kancelarijskih uslova da vršite nadzor i da sprečavate bukvalno kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Drugi izuzetno težak period za nas je bio uopšte početak primene zakona o zaštiti podataka o ličnosti, novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji samo što smo ga dočekali, njega je već pregazilo vreme. Zašto? Zato što je
takav rapidan razvoj tehnologije, digitalizacije i veštačke inteligencije usledio, to je kao da se desio preko noći i sam zakon je postao preko noći zastareo. I mi smo, naravno, kao i što i dan danas radimo, mi se i dalje dovijamo kako da sprečimo kršenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i takođe jedan veoma težak period što smo mi uvek na vetrometini. Kad to kažem, mislim na sledeće. Sa jedne strane, vi ne smete da sprečavate razvoj tehnologije, digitalizacije i veštačke inteligencije, jer prosto to nije dobro za jedno društvo. A sa druge strane, vi imate obavezu po zakonu da štitite podatke o ličnosti, a svi mi ovde odlično znamo koliko se podatak o ličnosti obrađuje prilikom razvoja veštačke inteligencije, digitalizacije i da ne nabrajam. A takođe, jedan od najtežih perioda, to je jedini period koji je Poverenik ovde spomenuo, to je zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja, zbog koga grca cela Srbija, znači ne samo služba Poverenika, i zaista dali smo sve od sebe, bukvalno smo sve naše kapacitete u službi usmerili za pomoć sektoru za pristup informacijama, jer drugačije stvarno nije bilo moguće, a samim tim kada preusmerite ljude na samo jedan sektor, automatski vi dobijate više posla. I apropo ovih rezultata, odnosno korist ovih rezultata, ja ću samo reći da kada sam pre 5,5 godina se našla, da kažem, na odboru u Narodnoj skupštini, gde sam morala da izložim svoj plan rada za 7 godina, ja sam bukvalno jedan tako ambiciozan plan izložila da sam se sve vreme od prvog dana, u stvari moje, da kažem, mog mandata plašila kako ćemo mi u stvari sve to što sam ja izgovorila u Skupštini ostvariti. Verovali ili ne, mi smo taj plan ostvarili za tačno 3,5 godine, što je tačno polovina mog mandata, i nismo nikad stali, nastavili smo dalje, tu su se nizale ideje, planovi koje smo mi onako zajednički ispunjavali. I verovatno, i ono što mi je drago, sigurno vi malo ko nas ovde poznaje, zato što shvativši da na terenu se to najbolje vidi kad idete u nadzore, da postoje neke opštine, u stvari lokalne samouprave i tako dalje, koji uopšte nikada nisu čuli za službu Poverenika, onda to shvatate kao veliki poraz. Mislim, naravno, mi smo to sad sve promenili, ali hoću da kažem da je to bilo onako jedno zvono upozorenja da mi ne treba da promovišemo sebe, nego treba da promovišemo službu Poverenika. I radili smo na tome, mi smo bukvalno kao pozadinci sedeli u svojim kancelarijama i stvarno vredno, posvećeno, predano radili svoj posao, jer da nismo, naravno, ne bi došli do ovih rezultata, i to u otežanim uslovima. Tako da kao tim zaista funkcionišemo i meni je uvek bilo impresivno, i to stvarno jeste. Ovde za stolom vidite najveće individualce na svetu, znači svako od nas pojedinačno je baš individualac, i ovaj drugi red naših pomoćnika koji nisu imali mesta da sede danas sa nama ovde, ali nekako Poverenik Milan Marinović je uspeo da sve naše individualnosti objedini u jedan tim, i mi smo zaista radili kao tim. I uvek se našalim i kažem Povereniku, evo pogledajte, sad je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, i kako uopšte ne mora da znači kad imate dobre pojedinci i dobre igrače da je to definitivno, da je tu zagarantovan uspeh. Možete da imate mnogo slabije igrače, ali ako delujete kao tim, onda definitivno pobeđujete. I ja mislim da smo mi samo kao tim, znači
znači uz pomoć cele službe i celog ovog našeg tima zaista zajedničkim trudom postigli ove rezultate. I naravno ne mogu, a da se ne osvrnem na to kako je to nama bilo sa poverenikom Milanom Marinovićem kao šefom, to je izuzetno važno da se istakne. Ja kažem, i to je stvarno ne samo moje mišljenje, nego mišljenje celog našeg tima i većine ljudi ovde, da je jednostavno poverenik čovek koji vam vraća veru da zaista postoje šefovi predivni kao ljudi, kao ne znam, znači neko ko vam je stalno vetar u leđa, ko veruje u svoj tim i ono što je najvažnije dolazite sa osmehom na posao i pošto je on stvarno važi za jednog od duhovitijih ljudi koje sam ja lično upoznala, nekako sve se radi uz puno šale, smeha i zaista je uvek pozitivna atmosfera i to isto doprinosi rezultatima, jer znate kad imate nekog ko je onako gde morate da trošite energiju na neke druge stvari, a ne samo na rad, prilagođavajući se šefovim navikama, ne znam, nečemu što on voli ili ne voli, to ovde nije postojalo. Ja uvek kažem za poverenika Milana Marinovića da je on čovek bez trunke zla u sebi, čovek bez trunke sujete, to ne možete da verujete da postoji i onda dešavalo se, ne mogu da kažem često, ali dešavalo se da se mi uopšte nismo slagali u nekim mišljenjima i onda je dolazilo onako i do žučnih rasprava, ali ono što je dobro, uvek je pobedio bolji argument i uvek je pobedilo bolje mišljenje i mislim da je zahvaljujući tome i postignuto ovoliko rezultata koliko smo mi postigli, to je mnogo stvarno važno i pritom da vam je neko stalno vetar u leđe i to vam isto znači da nema padanja, znači svi mi dođemo danas raspoloženi, sutra neraspoloženi, ali na kraju dana svi izlazimo raspoloženi zato što je poverenik čovek koji jednostavno ne dozvoljava drugačiju atmosferu. Tako da s tim u vezi zaista mogu da budem prezahvalna što mi se pružila ta prilika. Ja kažem za sve one neprilike pre poverenika, ja mislim da je ovo najveća nagrada koju čovek može da doživi, stvarno da ima ovakvog šefa i kao što je poverenik već rekao, zaista potpuno nenadano za mene. Od ponedeljka ja ulazim u cipele poverenika i nastavljam neću da kažem nikad gde je poverenik stao, zato što mi nikad nismo stali, znači mi samo nastavljamo dalje, neće biti nikakvih promena, znači služba funkcioniše kao što je do sada funkcionisala i zaista mislim da ćemo dati sve od sebe kao tim pre svega, da sve bude, da se ostvaruju oni ciljevi koje smo zamislili, a koje nismo ostvarili, koliko god taj period trajao i zaista od srca vam se zahvaljujem na svemu što smo svaki dan, ali to je stvarno isto posebno, što smo svaki dan imali šta da naučimo od poverenika. Zaista, da li se radi o nekim životnim pitanjima, da li se radi o poslu, zaista veliki profesionalac, odličan pravnik, predivan čovek, šta više reći, stvarno. Teško će ikad biti moguće nastaviti ili biti i sličan kao on, ali eto imali smo dobar primer pa ćemo se truditi. Toliko od mene, hvala vam na pažnji, a poverenik ja bih vam ipak vratila sad reč, sigurno imate još nešto da kažete. Vi smete. Čovjek bi posle ovakvih reči podcrveneo. Ja sam malo podcrveneo, ne onoliko koliko bih trebalo, jer nemam crvenu kravatu, pa se ne slažem. Ali stvarno hvala na predivnim rečima. Drago mi je da tako mislite. Znači, nije bilo zalud ovih 7 godina. Hoću da samo još nešto kažem, a to je da se svima vama koji ste prisutni u ovoj sali, svima onima koji su odsutni, bilo opravdano, bilo neopravdano, zahvalim na saradnji svih ovih godina, na tome što ste zaista službu poverenika doživljavali kao prijatelja, što ste svako u svojoj situaciji koliko je mogao
se našli pri službi poverenika i pri povereniku i da apelujem na vas da tako i nastavite. Nastavite tako, zajedno gradimo ovaj put kojim smo krenuli, koji je put bolju i sigurniju budućnost. Kad kažem sigurniju, mislim sigurniju po prava koja poverenik štiti, jer svima će nam biti bolje ako tako bude. Uveren sam da će tako biti, da će biti još ovakvih okupljanja na ovom i na drugim mestima. Svima vama želim dobro zdravlje, da se malo odmorite preko leta, da vam se zahvalim što ste danas došli, da vas pozovem na catering i to je to. Hvala vam. Nije da volim da moja reč bude poslednja, ali nešto što ja mislim na veliko zadovoljstvo svih vas sam zaboravila da kažem, a to je da poverenik ostaje deo našeg tima. Ja se šalim sa njim, ja kažem ja sam vama bila 5,5 godina desna ruka, red je da i vi budete meni. Tako da poverenik ostaje sa nama i idemo dalje. Neko od medija želi da postavi neko pitanje, tu sam. Možemo i ovde i tamo.